ngala persyang pan ngala rumah ke parti VPP chuang election MP je kumumri ban ke jingtrang ban contest election ban ai disagree and tak ke pari project reu ngala apply ticket ke parti VPP ban kumumri ko mengali itu ngayai pe kalanti kumbagi ang ke clean politics ngayai man ki platform ng election ha ka MDC ka ban ha ka snam ha ka ni ka sansnam ka ada haman ki platform nga keren nga persya ya ka board ya ka spa nga ong ka bamsa ka sedang nado ka klimat ba ai pisah ki kandidat bagi nong thebot ki sim pisah ka bamsa utan rai jang jingtron ka ri ba ka jag reu ka dai name ngasa komen man itu ini ka kupor sa ri ba ka jag reu be siaw ini ka kupor ma keren ta ka bamsa ka sedang ba ka jingtron jo ri jagi dai ne namat ko down da ka jing community ha bang apply ke tiket na ka parti PPP nga community nga anno baka parti kan konsidernya kumu breu walayar kumu breu walayar ke jing khat ramba bla experience bansha ai ke sikri kampai ba man snyo ba kumu breu bla trei ki kam hakim na salam barkong beri wajah jadi dia jingkoi nak community banyak tiket. Henry nganong gumno ngamsian dia tiket ke parti VPP. Henry ke ngakwa manong ni ko pot. Hadin bangamsian dia tiket ke VPP. Ngasong perkat. Ngaperkat ani gesingi nado pagatu ladang ngambaklar pundai trik lapan benar. Nanu tu klimat ngam yo tia yo song ngal perkat kijung meje perkat jung ka khia nagam da kari bagajad re manga suto de ka download ka bakhoi kari ka dan kam ya ngarang adan kam ya kari tak hadu bangama sya syo ngaman si ngawan hagani ko por ban ban pen na bagajing bamjok tiket jonga hagani election MDC banwan naka parti VPP kamde kabakut jong kejiya nanti hanre ke day ka jing sedang jong kejiya le ngasung tu bakarai ka bakado kadahi jong bakawai ngasung tu balada tang namar bangam yo tiket naka parti VPP ngan senge no hanga sibat nasyo ngade brio bom dan cikle ngam takari bagja kana ngam tiap hagje dai kane kajing rai jeng ke parti PPP ngam tang di ketika naga Juaisau constituency hatu kala le research ne kat kong bijit wat jimut jonga haman le kisino ki banana po constituency Juaisau kim sim le yo kano konsensus ngamtip di kata lagalong kebahan nga kasniu ngimla manong kata ngamla an keno nene ngamla manong kasong parti lari kale research nem halo kata kaku mujisnyo junga karado ban ai karai yung no ban ai ketiket kas ngasnyo de ban tua jumot nekipaipa Voice of the People Party karena dia bantuan jemut lagi bata. Kasi tuan jemut abon kim tiam latip ikane. Nalale baik dekat state election committee central juga party. Dia kena upor. Ngaku ban ong gini kentin badan kaba. Bah, ya kena kebentar. Ngaku ban centralized. Ini ban sini ka bor haladi. Ngaku ban ong gini da ka boburon yakin nong Christian ne nong ke bot jong ka Juaisau constituency. Da ka boburon me yapi. Ngan pen benar kum kerjong independen lada nganong ni ngapor
ladaki nang Christian juga Juan South constituency badan burong pibin yang nga kloi ban sim ne ni kalangkor